ahwefo me ma wakwa aba de ba Xposed Dεad na Xposed Dεad yes no Ghana and beyond and yet the ensema air trending into yes Xposed trend we will always bring you more ensema air koso ensema etwiko breman e social media platforms so be di bentwen eno ene ye de be bro e Xposed Dεad so me a me di dwumadie hu chia me di limo elikem kwame amega ubetimi afra me efokent na ende assemble na nam social media no so aye nua bema bia oye prophet I was see a friend sia one na ono no oye spiritual IGP na ofri wonu ma obie no obetuma besi na nemu aye na menim se ni refi se dan no Elijah ni okache nyankopon so ohunu se se ne ono edi for no obi amba nyankopon ka chen se me nua fa ho sie na unim adifo a memede beba wo anim a se bi on be chinchen aye na me ka cho se ene aseme na wode aba wakache Ghana for watina ni video sumu se wenu eye audio bi a play a onu sia one o kasa no wo kire se aye ye mame Agradaa onu wote ne kra beto wo nyame yi a kire ne se wode ase nyankopon eyi a kire onu sia se mame ne beti na asoli na se no yesie emofra Agradaa esie ana wo kum nkola edi ahye asore no ase na empo Agradaa beti asoli wakoji busum bi wabubo edin bi wo wati ase ye bo video na ye bo audio na wa beti busum din na mami brai chese Agradaa ye den akwakofa ana wakoji aba na empo wa kire se wa initiate ye mami efia swasnega into this kind of ways or living in life and abusumi bi no efia swasnega has been initiated as part of it. And I watch that so say Muni mudenti aye nuaba ekwapim Poloo ene wonam social media edi 20 old radio stations ene benche watch that so onu de Christopher enchire na denti a wako Muslim ne che say Christopher ntem no do ni wo Christosum kro no kra won tiase what they say constitution no judgment bebre den ewo ena watch that say see ya kire say Poloo kasa oboa na the okan say Poloo sema okanina is because she has a fierce was nigga sene ye mame Agradaa initiative sa ne bosom no e dia ma fierce was nigga no e fierce was nigga so initiative ekrapim Poloo na sese no ye hia ekrapim Poloo e banim po na eja ye deny sacrifice na o kire no po na wo kire se na if ekrapim Poloo eye na adwin se okọ malam bi o e na perfect kwan obefa ni solution o be so bi na malam ne chance mi nua ba se wo pese wo to ana wo ju fi sa abusumsam ya se bi o Christosum ne eboa iti ebe ya convert into Islam it is of which say ekrapim Poloo conversion to the Islam ni na enye bibia na periodically and emphatically no it is because abosum no demand say onfa ne ba ne ye den embra na me tatu na me to me sam no so no na si ya so egusu kire say ye mame Agradaa asole na wo ye no oboa oba se wo bekum na wasai e wo man we mu oboa eyentuo ni kontompo na mpo se IGP pair wo me fa onu si ya no mo fa ne nko Agradaa asole wo ni ntufo mo na se akole bia nhyewa excuse ana sa kolebia nye de enhyewa wonua besa tosment any ade na wode aye dem wode afa wode aisiese ade na wase no nempo yedina kogina court na yedina kodi asem bia beko onim asem a we den woka onu de onyame tifo no kwai pakope onyankopon na afre no onyankopon na eji nsem entasem ye den ache no edifo ho mo hu nsem mo person beka na onu de wo hu a obebie na no waka because odifo nyuma no e na wono ye den oye ahwefo me person ma ye twa ye ho ye den ekoba ne ye ba ni abe place audio na sia one okasa watch the say nsem a wo hu afa ye mame Agradaa fierce was nigga asibolanga one any ekrapim Poloo the Muslim the incoming Islamic religion person what I say I video near them.
Only other for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na a dying and a wasie and a open chance in papa a day apostle and a dying with Timona since so to a nuno and nuntia ma wona aquaye bisi basa any and name dia sempa and natural things a be one more and some a day a massa microphone in us to me canabra one more akache now one more MMS so how no and no and fa and mau and unti for one more number it will screen no as soon as any one more in the air casubus a woman to my son intino adansi for one more atum natural things ana one more ejuma dance na won't sika engu de biara eda for ansana yebeko audio na sia one kasa watch chenin semu ni nano na me catch us enya me nkwa na magimegu am ye den metia me ne reverend bishop prophet Bernard me ne na agi egwa no no de o se na de o intasem bebre de si ya eka ene de Agradaa eye owo nsemu chenchiremu omo na onyankopon wiebere wafre omo se wo bra no wo mekasa ema afufo wo mekasa entwe akra emba Kristo mu wona na mamane ne wo ha mu ai enya me nkwa ana me yeden metia enti na me ne wo kasa yekotie audio no eba ye betwa ben prophet Bernard na ye twem Bernard I na me pese me come Mr. Bernard den o ye ware for ti me regarding as Mr. na me ntwantro I na me kire say answer na be kotie video no audio na me cho say obrimpo metia obekasa so nim say na Bernard there oba no o kasa a hit a fire I with me kasa hey also for your show say wo nya asem there be also no there onipo betimi ni nya asem onyankopon no onyankopon so oyo kamafo no odimafo ne oni ni nya asem ye to onipa bi engina den engina chan ebusuafo wo ma yankohwe ana yankotie sia wan ne nsem ye ba ebe satwaso already shiraw na esuye bidini sia wan general Bible say already yankopon nya ade kwa just o dan ade kire ne nko adifo eno ntine se bibi koso na se wa adifo o man na radia ntumi ambie ye ni amaye hu bia ko sunsun a na ne dinfo ni o man mu na we mere mu so de many the seer of the land Ghana have I am the seer of the land tie me come am yensa bi hu asema kire e ma me yensa bi an ba ko ya Agradaa am friend so called mama part ba ko ya Xposed nega ba ko ya Poloo tie Agradaa ko di tumi bi Agradaa ko di tumi mi no ye fe tumi ne ba ko achovi tie achovi ye fe ba ko guve ina ya honhom a ewo beni na inya na Agradaa ko tie na sa tumi no ko tie aho eboa wo na ba ko tie no bare mo nipa tumi ni twisi ka fi nipa ho na de boa wo sa nipa ediban se me na ba ko tie a metumi aya ade bi ama na kan ama ba ko fa usika ni na ade abere no na me de nyame na wo bere de tumi ni yero de fa na to bi na guve se tumi ni kasa ana me kuta se tumi na me de kasa de ka bia be di so eni tumi Agradaa ko de yo de bo anwa ni Agradaa wo ye playfo ba nyame mfre no nyame tumi ntini mu ganafo mo nso eye baye sunsun ne baye wo na ti Agradaa mu o je be ba e wo mu ho na ti tas ne ga so ko president tumi ni no nso ko initiate no na Xposed ko press ahun ni bi ana Xposed be initiate ababa wa bi e fe na tuapin Poloo ni wura mu na za tumi na so na sa betumi aka no this udi model gufom enti Agradaa ni pa Agradaa tun Ghana police ale en kwan keteketi ayira Agradaa ni mu bia wachi bia twitwa mo mene asasa na asore bo wachi bia twitwa mo mene ali akoshafo mo ne ka tro mo so e ba ne bi so tell you I ni pa Agradaa tun mo asase so no Ezesi atumi no di mania kwa Poloo eba small boy no sa ne ba kwa ketua bi a on be twa picture police for be no omo di mania sa akra ana Xposed kwa Poloo ye fast e ko mu mala bi ana mala so betimi aboa na Jesus be joni Islam religion answer edi denti ama kwa Poloo akoye Muslim no boa governor atobi di mania sa akra no ana mala so be boa na Jesus be joni mo religion no emi ti ma sa satira on satira ko do bi achi na tie me me polisi ye ka ba yan kasa Agradaa anya sofo ba o obi nkan Agradaa wanya sofo ba ye
sunsun na ti Agradaa mu abosom ni amotia tumi Agradaa akɔgye no ɛno na yɛ maame ne saa o na ɔmagye na ne sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo twi nipa kɔ sɛyɛ mu onipa bi a wɔkɔ Agradaa asɔre wato wiase na 4 months no wonya wura Agradaa asɔre dan mu a wakɔ wura sɛ tumi na sɛ ɛdi sunsun no do wakɔ sharp and fofra Bible so sɛ no men ka no nyanya mfufuro bi kan wura da ho tu ye Kristo na wutie mi na wo wura sa Agradaa asɔre dan mu a wo do wakɔ hyɛ nyame tiase what you we are 4 months bewu some of you have busia mo invite fia baby Agradaa ba so be wian wo no ba I know hitter hiti na ti an ya wo moye mo invite ka go police force mo pa me to challenge omo na me fa me ko omo fa Agradaa fa kam na ni achi yen fa Agradaa so dem wo okay go bu ne pulpit ni tu se ye bubu na sa plan sha se ya me na ye pulpit na ma me kama mo sa fun si me court Agradaa kuni passion the pulpit ase Agradaa ne so ba o Ghana for mo ma adu na wo Agradaa bloody what the side initiative a Xposed nigga the abudam and I was nigga to the people abudam and I say I hear the man if your people ba no to the medical cost as we must have and let the fear baby Mr. I'm a pastor Ghana police for more sorry boy we invite Agradaa ko di tumi ni refa ku guve na chobi e wo beni India and pay for bankasa sir na ni pa bi ya be wura Agradaa so dem wa bra bu ni ko so ta okay me no ka sa Agradaa wo ye drama for ka ho se sun tuni tiro Agradaa ni workers ni na da he won be ga quiz ada 7 times e ba na e kire me won be ga quiz ada 7 times mate that boy specific for mo mi na desi mo no mi na desi o jeni pa ka no be fa no ko ma sika na wo na da no ko e na Agradaa ne be ma na ultimate na o be gina ne pass ya so dem wa no ne be ma dansa ma me ne di mo Ghana for na yan trase se di mo be se be do ma Ghana so da bi se Agradaa so o the queen of the land me so the sea of the land Agradaa so the queen of the land me so the sea of the land mo kai jeri be wo mo ne amwa yesu so ne bayi to me na tini mu no ene o fi ni amoti a wo na tini mu no o preserve no o na me no wonya enya Agradaa in person okay bayi na tini mu no okay e no na o gina aye de ta na jeri be na o ba bu mu no e ni na ka ya sere wo mi mu no sa jeri be so na tini mu no party mu no and ameni ya ge ne Agradaa no ana ta ruso ko o fe wo dia in person Everybody Israel na esuye me dey see one general Bible said everybody yankopon nya ade kwa just order dey tell nko adifo eno ntino se bibi koso na se we adifo o man mu na everybody antimi ambie ya ni amaye ahudi akofunfun mu a na ne adifo ni o man mu na we yemre mu so de many the seer of the land Ghana have I am the seer of the land tie me come am yensa bi ho asema kire e ma yensa bi an ba ko ya Agradaa a mo friend so called mama part ba ko ya Xposed ba ko ya Poloo tie Agradaa ko di tumi bi Agradaa ko di tumi mi no ye fe tumi ne ba ko atovi tie bi atovi ye fe ba ko guve ina ya honhom a e wo beni e na India na Agradaa ko tie na za tumi no ko tie aho emwa wo na wakɔte no bale emwa nipa tumi ni twisi gafi nipa ho na de boa wo sa nipa edipa nsese me na makɔte a metumi aya ade bi ama na kan ama ba kɔfa usika ni na ade abere me na me de nya na wo bere de tumi ni yero ye fa na to bi na guve se tumi ni kasa ana me bi kuta se tumi na me de kasa de ka bi abedi so eni tumi Agradaa akɔte ye o de boa nwa ye no Agradaa wo ye play for ba nyame mfrɛ no nyame tumi ntini mu Ghana fo
Mon sorry, a bay you soon to bay you on the Agradaa. Who did it, ma? A woman that fits a snake as go press 2 minutes on to go in Shitino. National snake as go press out of me. And as was nigga baby shit, Baba will be a friend of your Poloo, you room. Now, that 2 minutes, not a bit to Yakano. This is a woody model from a diagram, Nipa, Ghana, put this alley. And Frank to get you like a grand and move your watching your 2 minutes. As a son, I saw the watching your 2 minutes, and I was shuffling, they cut on question. I want maybe to tell you, I need to grab the 2 more assassination. It's a 2 minute demand that Poloo ever small boy, no Sunday back like it will be on make a picture police for them, or more demand is Agradaa. And I just said, Poloo here fast, a good man. And I'm Malam so bet me up one. Jesus of Johnny Islam related answer. If the Yapi Poloo, I'm way most no one. Ebusia for what TSC one and no asem. I in some now what can a yasefun a yahoo a 1-1. Just say fear so as need and pop person will take action. Say Yapi Poloo, all of them want to take action. Ejina siya one in Yankopon tempe. Now we prove say yes, my Lord is Lord, my God is God. And can we say na bala comfort etiti. Eja Israel for na Elijah. Eka say miso me prove say me wo Yankopon. I no to me clear oja emani free so ba no. Aha, I'm sure say eno na siya one person wo ye den wo che no person prove che Agradaa say Agradaa wo your trofo Agradaa wo boa enyame na me se unu ale ke manu susumi na so eye siya one wo kire say Agradaa wo boa wo your trofo wo be Dεad Ghana fo wo kunkum nipa wa jin conforma edigu wa sole ho en conforma na wo kum de si wa sole ho improve no o kire say ye de nipa na ye de ni kodina so won kire wo be ma evidence Nempo when initiate a fear was nigger any Yapi Poloo and then I'm soon a man any or how I had the abom so what I said, Sa Busmi Wabubo Dini na woo Mammy Agradaa, one walk of about who did in some money. I now me catch you say, aha, Xposed. Xposed, yes, you know Ghana and beyond. On Xposed trend, we'll say we will let you know more. And summer air channel, we will let you know more. Near catch you say, do me quite so ya say. And you will be a say neat roofing. If the year both this roofing would they roll actually not your say or boy jumapa or ye jumapa from one man was your no new mudika subum. Now me barber tree aben ye deep for bacope, ye prophet bacope. Oh, prophet, I prophet Bernard. And then me mawa kwaba ediba Xposed. I apomu ye dear. Young more than such a conclusion. Some conclusion holding on. Some conclusion to me more than pa. No crane, pa. Be okay. Be a done. And Colano way. Pia, Wife, you way. Pia. I never to say, send out see what you are my almost feeling. I'm always feeling. I na and Nadia and yet and send me a more quab, you must send a kind. Now and then and summer a tree coban say, see, I want a can of you. Sembe wow she audio no ene de sia one here den e kan ye ne ade na me bi se o enukra ne nsem na wo kan no anye bia nukra o me da wano ase ma menchi atifu akirikiri de benche onse e ba ne se ya na ya twe nyame asem buku because Exodus chapter 23 verse 1 ede ba sementi atise muhunu atiase na menko kasa asebim enkum kodi ni padodo achi enkoye bone so atiase Exodus ne kan me pacho Exodus chapter 23 verse number 1 ebepem 3 o se enti atise muhunu na enini padodo achi enkum enkodi ni pa bibire achi enkodane asemoni meme de one thing I know ni say usem kombina enkom se ni nya yi a you die. Enkom se ni inferior dia you die. And you face a whole lot of challenges in amanie any atiti bibiri. So obi shem kom na enfri eradia. You die. You will die. Aso for shem kom bibiri ambe mo they are still living. They will die. And it's obi aso be wo. There be obia be stand death no. Eradia kan obi twa wo nkwa na no so.
say ubenya 100 years ube twam mienu no ma 50 no offer 50 but e bi ma hye nkom almost 10 years there be obi anim ni age obedi wa asase we so what you say enti wo age na obedi rade be divided into two now they have a man okay o kire say si ya one nsem na wo ka no o hye nkom tora ma men kire onyame ase okay Proverbs chapter 14 verse number 29 o se de nabufuo ye nyaa no wo entiase pi na hu mu katere ma agimisem so katere fo na katere na se hwese obi a onye hu apatu presse otu o se ma hu adwe se otu so ti ase enu nchi na hwe se ye kase wo ye prophet wo ye sia enye wano kekewo enye na Jeremiah chapter 23 verse 25 ba o se ye odifo bi a ne Dεad ye so oh brabe kase me so da ye se so ti ase but erade nkan kire me so da ye se so ti ase na Proverbs chapter 14 verse 29 kan de nabufuo ye nyaa no won ti ase pi na hu mu katere fo no won ma gimisem so se bia waso daye no obeka kire Ghana fo se waso daye a obi beka kire ne se I said ubusua we didi ame na ubusua fo bi abeka ubusua ofie bosuma be so daye a o se nyankopon ne ya chenti preko no e wo so beka kire Ghana fo se onyankopon yi ya kire no ana no so enu na adi owuo ni ba ene wo adifo bi ade a o ye katere so ti ase bibi ombe chese enwanse na kwa abesi twemu a so ti ase na Bible no fe no hu katere fo no Bible so no mama agimisem so na akire yedi uti bagi akire ma Deuteronomy chapter 18 verse 15 eba pem 23 o se de obese nkom se bi ana obekasa asembim na asem no emfrera ne da prophet to da enti se oye bribi na o man nyoma bi su na oye nyoma bi na se ade ni mfrera de a e wo se o ma ho kwan na the spirit of the Lord it dwells in you na ofam ede kire ewiase se weye medifo konko amatwusu ana weye medifo amede ye merade ma pa se o memesua a genuine anas a new era eji se ofu akache ba ya beka bibia pa de bi ye nyankopon ye sakasaka nyankopon onye an altar of confusion shout ya se what about said you be kan fa maami hu ene emma mienu yi na ye digidi bra na nye no kora ayin fa no mudu be gina sentina o kire se sempo IGP be frɛ no na obekɔ na asɔle wo na ye be mana atutu fom okra obeye na nye bibi tue enye no krakra obekɔ gina kote yi ma no just look at this na Bible ne ka se hu katere fo mu agimisem so we free fa ne ba so ni masem a wo kan ti na o se obekɔ akra kotutu afo komfo Agradaa I preach it Christian African. I'm telling you. Christian African Agradaa. Christian African. Christian African Agradaa. Oh, my brother. Me host. Enuni. Me say Agradaa Christian African. Mama nchira. Obia wane past. Unsa ya wanwa. Before. Yeah. Agradaa. Me say me ebe ya wanwa. Evangelist mama part. Evangelist mama. Me si nyame na African. Ebusiafo. Prophet Bernard kan sembi Ghana fo mu mra mehwe won beti o e Christ fire dey ma won beti adia waya sa won beti mi ankasa ni ho adwiri me I am hearing something Prophet Bernard say onyankopon na afra Agradaa Prophet Bernard Mr. O you sure say onyankopon na afra o oh I cannot sit on motivi kakraka so na me lie to your public Eto onyankopon na afra Agradaa. Me say nyame adumada me ba bi ne be ya gusa. Ye ka se gusa so ti ase. Enti ase. Aha. Se ye gusa rade se ono na atwusu Agradaa na so nye. Eno obeye ne sen. Eno na kire me prophet ye. Aya, eno so me nwane o. Obeye. Oh. Me say eno so ye be ya me nwane o. Ebusuafo ana ahwefo e ready so they will see that. Eno ye kire When to man yes amuma omba wo. Eno na kire odifuye. So ti ase. Ena kire obobre e wo wuradim. Hwe eya na ye nuanu ma difo ni bi wa omo ba abonchi a. E mo mo betu mfutuo mu amanfo ani.
we Ghana D for 100 we back 90 free 10% pen erade dia enu no mo free erade o me erade dia uni mo and I make sure say that 10% no e hardly kwase ubehia a true prophet of God say ubetima nanti a wudi na yie no hia ba o 10% for now oh me most to me ho me wi am dia kwanchere bi betu dwa ubese a true prophet of God pa enu de ye be kan later so ti ase ye be kan ho asem say ubese a true prophet of God and as a true man of God quotation now the anointing or gina so eno ano but this era this generation oma trend ya ko wayward dodo so ti ase ena obi aba me prophet obi aba me sia obi aba me we obi aba me da bi se nyame mfrewa obi de onyame score jade na won twem ofre ne mma meto sere so ni yemfro se we di nyame na apa na nyame na atwusu da bi eno obi ama no so amaba obi ama no so amiese obi ama no so amiese da bi enye ni monyam se fa mawurade onye chi ose sia so ne mre na aba na o kire se onyankopon yi ni sia no kura nyame ya aduma ebebusa na se oni mo kwan e fa so a Elijah pie unse mamenchira Ezekiel chapter 14 verse number 1 eba o se bibi chire mo adwen a monko madifu akronkron nchen ebusa so ti ase na unimo wa unimo abekọ abosonsonfo wa ebusa no Ewurade si obeku afiri atiasefo asase so obetima hwase nyinara enti se bibi sei ba na bia wo honhom twetwew wakono bi twetwew wo ego bi twetwew mamenko ka ye was spirit bi wo your friend rebellious spirit or your third in command of Lucifer kingdom onu na oppressor nyamema kona koka ye enti se wo nya obi a wo the super discernment in the realms of the spirit wo me pass mama the friend achiate akuma prim ne honhom katere enti obetsa honhom so obetam so mo akwa ya ade bia e di amane ne beba wo so ti ase ade nyame nkai na bebo siri beka se Israel nyankopon wo de agesi imagine obi a ose mene ni amene mi din kese Yehowa alpha ni omega na obeka bibi Ewurade din mu a ebia eya ade bia wa babeye dia kasamia na me babeye na obeka se wo nyame we din mu na enkom se na mamu no eya okwa no be obeka ho asembone na enye no kwade na obe nipa na match mo de obo so bo na sase Mr. Sia hu no se enya wo na nyankopon ya che onti na wo ka se enya no kure emfinya me no mesi enya no kure mesi enya no kure the asem na wo claim because wo hwem a o claim se Agradaa asole won no we tia ana we sie enkola baako 15 and above nti ye pa ye man kwan obekire evidence he will prove it ono de we kire sie he will prove it and also meme die unse ye wadi for man mu ye wadi for mesi enya no kure anya bia na meti sui enya no kure unse obi pefe obi man ho so aba beje ne ho mena hum katere for me je ho mena ya hu the lives of them baby o ma wiye koto akwadi to di ne about fine apreku man daughter di about fine every fa kateche mo fine ba ku o ka so fine enchi no hu se ye na o ka so an hu se eye o de onim hu se eye the allegiance de o ka so an bodin na de o ka so be ka se wa bom paya ma me ba wa bom paya ma wa ba obeji ne ban the lives of them me say wa bo apreku my daughter yam fa no tu baby omo de obo obi to me mbo your work on the own cup of tea yam fa no tu baby oh really it is usure bi mu usure bi eye se bi sure bi mu eye transgender de bi a ekoso a ebe ma de era anas edifo rade apa ye ba ba clean ni ye ba ba de monyam se ba ba man din ye be face a lot of challenges as at now we are facing it enchadentina wo san so jagum ye Paul awa mantem obi o twe sika ndi twe obi tikurampo nyame frem wo se wo ne wan obi twe sika ndi twa nipa ti onu kwampo nyame frem ye
na de onu mo kodro ni abosomfo ene nyame ntu ena remember nyame mfre nyansafo ni mfro animdifo ofre nkwasiafo nyame fwa enkwasiafo na odi ase nyansafo ni wu de na nka yeswe de oni chefa ni su ni mfaso wo obadabai nti onyankopon sebi manu 6 minutes archbishop or kwasia of friend me say erade friend kwasiafo na odi ase nyansafo ni is in the scriptures for now ya kwasia me say erade friend kwasiafo obia wo past obia wo memfa ne se ne past life bia wabo atwam nti Agradaa na we no me say Agradaa nyame na afrem Tom Prince Agradaa won no sure say miss call minua Tom Prince no can I lie to you I was almost from one of my sister stations say ya and Agradaa free nyame Agradaa nyewe emua no ma ye abusa emua ye musa nyame na ye ntiase apai afedi all so say yes nti oba onu free nyankopon Agradaa free nyankopon nyame na afre ne so be na adu free of nyame na afre no na wotina ne station so anani radio station to me ya obi asene wo pe no ope atemdie quotation meba Proverbs chapter 26 di oche me bia nkokan tie o Proverbs 26 etifia se wo se enkwasiafo eni avo ne nkonkonsafo verse 1 neba o se ewu bremu suchirema eni twa bremu ensutie no se enimonyam emfata okwasia no se di apatu prechini na asomfuna katachie tuo no sa arna enuabo hunu eremamu ote enuabo eduabo hunu eremamu verse 2 o se ponkwa ba fata oponko na enare ka fata efunumu na abanso efata okwasia chiri okenkan kwasia nsem sa eni okwasia nkasa nwanye ti se ono nti o mesere o obi ye ne nyonko awaya ade so oba ye ne nyonko Bible se be mu okwasia ne nsamfo so na nwanye ti se ono na obi a wagimi memfa nso obi a wagimi obeba na me ne obi a wagimi ejimi a obeka chamsam nso ye de unka chamsam nso ejimi ade na Agradaa de nkofo ka no asem onye din na still ono so pa out be yam tie obi a ne nisunu ne ban obi a anya me afre ne na obi a ne nisunu with time she will change with time Paul mebao Paul erade frɛ Paul se jai nkwasia na bedi machi na be ma adwuma ofura nani ama yekoti nani e obaabi enti se erade fra Paul ni yekoti nani mo baabi na wo mo mugina tenti hu nkwasia de a Paul be ye wo wiase awudi se mo be ye Bible se no mo achichi hu mo se we de ye be hwɛ ne mienu wakwa akotutu ne wakwa akodane ne hu biribi enti we de ye be hwɛ ne tutu Bible say nempo opinche nkofo nko kanyame so mo twekwa akire with time o mo tweben o si ofra adwuma no ya pa bi nkwa mi ntimi nye enti mo ma meboa me Bible say American matu okupade mako na ka enkunima botira Ewurade ba bebo me oye asuafo na adwuma ni nyina wo mo ku wo nyinara so ti ase e ma yam point fingers I don't know Agradaa one train me ba o Caribbean sana water na so e ma yam point fingers obi friend nyame na me gina ho obi kan nyame na me gina ho we are prophets of God ye frɛ one out here so Debi o ye frɛ one out here so me ba obia me fan se me pese o assure me that enye assurance ye frame ne ska wan committee asore I'm telling you na wo ni skenti na akoso me ho enye se me koso me wo be fa nkirekirim no wa fa nkirekirim no o me kan so ko nkirekire nkirekire be no ko e me ba o wa start share komo tie nyankopon me ba o wo ti yi wa start tie nyankopon ne dan one kai say all shit Cynthia nkoma o sit Cynthia nyankopon say Debi me ba o se o ko nkirekire e ko so bi nkirekire na o me bo amane ana so me kan se Mr. Elike me ko nkirekire o entifa kam na be di machi no nti o ko nkirekire na wan obi a wan ko nkirekire a wachi me establish a church edi sise nyuma gum na be na hu nti be che school me sinyame afra Agradaa do me ni achim me di achine bi kwa hwefo tia say unse ye Ghana we all testify before I'm telling you we will all testify unse ye wanwa so o pese o ye program aba invite Agradaa o aso we will all me sinyame afra no we will all testify o be invite eno ne de eduwa na matwusu
You are here saying say or no ofinyankopon. Na obi ofiri nyame no. Se ebi amemi program ameye no. Wo ma me person bi wo mo to so e na me wo meto so. Na dey amfani to so. You are endorsing your intimate say nne say. Debut I'm endorsing ya and it doesn't qualify say me program bi amemfa no to so. So what you say? And I want to make an answer. Oh, Matthew say but say na me say nyame na afra no. Se nyame mfra me say wo obenti awe wa dwembe on tanta but me say me gina asem no so. Me gina alpha D me say alpha friend. Eti wa won ti asem kwa busai. Alpha friend na omega and your on Jesus on confirm. Na ne dia ne alpha ne omega nti me ka say alpha friend one. Ono an friend omega. Me si su dia say Israel nyankopon afra Agradaa. Wa won ti asem kwa na kwosefo. It's ready for me bisao. Yeah. Let's come back to it. Asofo bi ti asori aya omo de bibi show ma asori ase. Oh, yeah, the allegiance was asofo bi omo yesa. Omo empanyifo anya nketo apo omo ban. Oh, bebre kwa. Omo meti omo asori omo de nyoma show ma asori. Bebre kwa, ebi kwa use condom. Be ma hunsu, oya no motuchi no omo de yesa. Ya motuchi omo de asa. Nti what ya so nyina adwaman kwase ade nko a. So what ya say? But it's up for you say Bible say adenchi na won ko ba bia me honhom ente wo na wo musa. Obe say hu. Enu nti na wo so ko odifo nchen ko busa. Ah odifo be me say hu so odifo na me ko bisa no nso finyame. Ona unsu na wo so hu say ba bia ko no odifo ni finyame. Ade ne be chi. Wo busa me say ade ne be kire enyi nyame honhom na ti hu. Eju mo odifo ahunu say we nyame difo. Unu obi o mfinyame hu say we nya ebia ne se me ka se nyame afro konfo Agradaa a wudi chimi. Enti mo kodifo nche ebusa daddy maba Prophet Bernard say metina Xposed Dεad ka say konfo Agradaa nyame na ato ne nsa but ma adwene ye me na ma adwene ye me ntanta mi wura beso busa urade ma me na o kire se eyampa ebe pai mo kro ebe nwanwa Iti Agradaa abom kofo apo Agradaa nkon chechire mu Agradaa sori prekopa na nkopon afene na wo saka kire say wodi wunya esika anka wo beti Dεad kra nyame frɛ me no me call and someone me ye kire me rafa ena nka biwie na muska antampa na wo te ho. It take me 17 years and so na me timi be ministry 17 good years enti ye denti sebo ye nkasa keke o ye denti sebo so ti ase me ye frɛ me no ekwa nyame fa so frɛ da kro nye me ba be biebie so na wo tiefo ahu ofre ye no oyini nwadi che se time na so se me kwa na adwuma na me namo a me kɔ ba bi na me kosi asofo a opreach ena o kire me se oboa nyame adwuma nti ye nso seed then time na me kuta 1.5 me nsem that was a check ti 1.5 na me 50 Ghana me di share seed mu di tuma no so me nsa se Kristo say nim na adwuma me se me na adwuma enti me nkoto Bible me Bible a me toye mama ni hunu ni me bra me brain ena me di abusa Bible ni me say se be support say electric one shall be both from say blam on total Bible achi bayi so ti ase enti se be gina mu TV so ne akasa ye ni ye ka so ti ase ye ni what you are capable of yenim Kristo a wase ye den ni dade dumu a odi ye dwi odi ye si yenim. So what we are talking about spiritualities, when spirituality things come out, it come for the people who are spiritual minded. And you be a way Jimmy account moon some children, and you be a 7 hundred and Jimmy and you account moon some children. So here will be an Ajimudo or person nancy in the realms of the spirit, and you'll be a carnality person. Yamia Frost Yamin friend. There was one a Difubabia. The choir saw one of the CSC churches. Me pay a rade say, Makwa ma free for the woman. No, she a bayfo. One of the CSC churches. HBP and me far oil, or by mention catches my radis were fro. Choir evangelism was a sa. And if you are good there, share me, and a radia frame. I'm so by me a deep for Yamis Wafro. Or some form, be when I'm in Tawano. Be an enemy share oil. I'm a son of me, be good na pumpem. Sana oil concern Difuba. Till within the church, ya coswa, mechilo, a coswa. To what them is shiam, how much, and now I'm assuming through evangelism over. Look at a megaphone.
ena me bubo me nsa me gina ohwe me se maame me catch na se man kan kire o si daddy o kan na me ngi ndi se me sade me suba ne me ne ye ne mabra bo tie ne Kristo be frem ene o gina mu ko so o ye evangelism ho be dwiri mu enti don't judge the book by its cover and show be na man jeje no se maame de not asori de mo da wa ya busum me ba o elekem oti onye bone da me host onye bone da am the Bible ma o be ma bi nsa kantam e wo sa twere hu akantam se rade me mfomo da na menye mu kaje bi da wo mi wiase am ba hwe ade bi a e koso wiase ne se wo men fa onsa tia enchi obi so emra okwampo chen wo de obi kobo som so na koya abo so nim sa wo de wo chen ne wo de wa oti aso de mo ne ma de da uyu sperms edigu ball ne tia fim ya boss this can ruro wase ukwa wo chen konfo Agradaa encha de ntina ya tene nsa ya kode se onu nkwa ye di bonyani ne su di bonyani bi mada ne su sansani ne su udini bi mada bi ohun se omuhu ne se what about the sofo no so no ya roba no so e ohun se onu no ebi omuhu ne se obebo Ghana fo apo obebo wa apo oni mo ko fe ya mo fe demonstrate sofo no so ti aso dem ton kate no so e di oton Yesu moja no so e di oton kate no ubusa me oni di oton kate ade chibiri ya ho bi de bi mi hwe bi me ba o me de mi TV me ande wa ho sempa obi so de hwe bodwa fo ibi osofo ti aso dem ton meko e ton suruisa e ton de ndie e ton aye Yesu moja akwantere e be ma di ho a oje aba Bible infa na chese nkoto Yesu moja na moja wo mo to Israel nke be sonso so what you say enti me condemn obi so what you say me ba me condemn obi na mfa ngeni popularity na enipa ni mu adom ye den see and won condemn you oh me ba o se we hu bibi we hu bibi say he has seen something we hu dey bibi musa Agradaa kum kofo e ya se na asole ase won say Romans chapter 2 verse 24 na wo defend Agradaa o se we nti ye bo Awurade dindin boni wo man ni onu si ane papa mukadi awaye no ni o me opache se ni fada no so nyame kwan onfumu da onye boni da kum obi aye enye se kum kwan na eboni wa na ka che da o Bible say adwamamo eni efiade ye nyina adwamamo Awurade kan eni efiade ye nyina enti de wo adwamamo de okum nipa muni nyam de one scale hey boys we dey misro odi akona ko bo adwaman na fo nsate na Agradaa so odi be ko na dey object mo be hu say yes mo mo pe dwaman mbo no odi akwa de odi eko mo bo dwaman no o che konfo Agradaa mo bo dwaman no o me so che konfo Agradaa mo bo dwaman no abayo nye mo che se ai mo pese mo be ko Agradaa o onu no mo bo dwaman na mo kwa mo de mo aya mo twema emma no ba na what you say wait me at the gate na ba akọ pie na ba akọ no ai osofo kire se osise no kra di echi ewudie esini ewudie enti osofo de wo kire se onu de wo tai se de si ya e ka no ai Agradaa kum nipa kra ne de ye esimu amu bodwaman no osofo enti wo tai se Agradaa kum nipa nhye na asore de eji amema o quotation say Exodus 23 verse 1 eba menti atise mu ade ani ba esi ye no odi miame one ne kasa asem na nye prophecy oh ade prophecy asem na nye prophecy is this a prophecy it is asem na opesa oti osofo ban ade se meti o me mama su mesi no enti enye prophecy oh ye nsem hu ye wo nyame bebre e atesem me say se opesa a true enkomsa o si ye wo nyame bebre among the gods there is none like thee or catch it almost say I am the master of all principalities o person bon o se nkom na tu ase a boni die wa bodin da sole o bodin me ba o bodin na nya Agradaa me pe na asemati o bodin sa Agradaa so no bodin say alpha ni omega ena aka kire me say wo kire wo tie wo de no so onyankopon ya kire no ye onyankopon bebre don't be fooled. Ye the 7 layers in the realms of the spirit. Oh. Ye mpanini atumidie ewima tumfo ne ahomone the four masters of the universe north south east and west. And so be ka cho say nyankopon a ye onyankopon bebre. What you say? Ba we die oboni di se mara ne mara. O ka kire Moses. And so di wo bi ne nsam funfuri chiri ba fro say we ye say a busa ne se nyame be ne no kasa.
na bibi biara goes what you say mechi baba onyame say oh akwepa oye kwasia o say na edidi adifo na tem onyame be na say hwe dia okika we say we don't have knowledge so what you say and the fruit of the Holy Spirit one thing of it is knowledge osirade mu adum ne musra o ma onyansa kan ani nimde. You should not come and sit on social media and be fooling yourself around and parading yourself as a prophet. No. It's Uber challenge this year. Me say, share one more pa, Kingdom Plus for share one more pa, one more frame. Na yengina Kingdom Plus. A dom media for your mumfa bibi amra. Na yengina ye musera de say and come say no be say na finyame and say finyame. What is all this? I am ever ready. But you make free case you be as you may prove. Say and come say we if nyame na say finyam they should call me. Are you throwing challenge? I'm throwing challenge. I am throwing challenge. One what's the when you free fan? I Prophet Bernard H. They say I am kwasiasem. Look at all this stupidity. I am tabi. Oh katire we free fan. Oh you katire. Wo throw challenge. Osi sia unye sia. Unhwe sebe bini. Onsem ahunu ya tena so tro omo pa mo frɛ me Nyankopɔn na afrɛ no Prophet Bernard me de migusu bisa o Agradaa me see Awurade na afrɛ me ebe nwanwa oh God ebe nwanwa me see maame no thumbs up me kwampo it shocked me yeah time na wo yes o twa se Agradaa ofinyame ana unse. Now I was called up like an interview unknowingly. Me ba no mo chen say we na wa apa no so. Na omo adwini omunya entie ayoni this case. Ya tena ase. E no mo mai kasa ya edu ba bi no. Na ade na ni ya enyan. So mo ntia se Awurade be fro udini. E na mbu so mo te pano ni ase se wa na ti ya yo otiri ni. Wa na tene. E ti mo tie ni obi anya bone da. Na fi o ma kan mo no tu. And I'm saying, you gusa, no money in a agreement. Nankasa inter me person come play the biggest TV station in Ghana. I be pasture pa. No man agreement. So I say, God called the unqualified to qualify them. And he said, oh, she said, I'm about to throw your ban. A bank manager, Quam Juma. That be a Radina Nadia, or French to qua and Quasia for the Omo and Nipan new almost. No see so no do my animunyam se e bia manyansafo wo nyansa wo na ote ona de okwasianity na altar so no preach na wo nya se sankofo no so yankofo ma bɔ mo bra apem e na ase mo pese mo nge sike bi na ase mo ma bɔ re nyam ye dwum se no mbenye skante bi eno no you be curse unse bibi ameka bi amema quotations nyame na asem ye nyame o asem adahe e yo nyame but people don't value this nyame ya hwehwe ni no ani osi me bu ma asem kwa chemidi ni uzu anyankopon na mekasa me bu ma asem kwa chemidi it when you rubbish these scriptures you rubbish the alpha and the omega so what you say o be say o tina wiase na onyini cha bu nyame asem fani ya obi biara wo wiase ti see ya wo bu nyame asem o bu nyame asem ba betina on a radio say ba kan kwase asem say ade ni nyankopon yi ache nyankopon be ne entibodi Onyankopon de alpha and omega. Ya wantwe nyama chiraman apapa wo munya nyankopon. So ti ase o si mi ye awura mawurade ene nyame mu nyame. One thing say o say o spiritual IGP. My spiritual IGP. My spiritual obi okuta Ghana ni o fake. Odifo obi okuta Ghana ni e fake. Elijah no Ghana. Elisha. Ebi no on sata on menim bie. Just look at these people. Ebi on sata no menim bie. Just look at these people. One na nim ye. I'm speaking from maturity. Oh, you fake. Mom found to so. Also for be okuta Ghana bia. And you been me mo bia me say. Also for be okuta Ghana bia fake. And you been oh. Above for. Me say. Also for be okuta Ghana bia fake. Also for be na Ghana okuta Ghana oh you fake. Ebruka. Me say obi bia okuta Ghana bia fake. Ebruka. Oh, forget about all those people. Me say Odifo bi okuta Ghana mi a fake. I'm telling you. Computer man. Me say Odifo bi okuta Ghana mi a fake. Hey. Oh, I now person me say nyame asem. Yeah, the prophetic seer.
Oh, me see odifo bi okuta guy name ya fake. The unlocker of destiny. Ye ka se see ya, your friend odihunufo obi ohunu ade. So what you say? And odihunufo there were 7 types of prophets. So where do you belong to? Prophet Kofi Odo is a prophet. What type of prophets? And a 7. I don't see a mention the Bible actually. And to be a prophet, you claim yourself to be a prophet. Say, who's your devour there? You must know all these things. Now only. Oh. I am we are young 70 and Timin can send me be. Or devour you could have Ghana be fake, Ghana and beyond. I'm telling you. What you say? Me a from a prophet, Bernard Esia. Prophet in your devour. And sometimes you use or the Hunufu and answer Sia. May you should me amity. So what you say? And when you are a rather frame of body or the mammy. And you are young with Juma. Obia, Ebia, what ya, sorry, Nebia. What ya, sorry, na Ebia, all church and confor now. Say, oh, may pastor and apostle so and so. I am an apostle of hope. So I say no, I can't get into it. Apostle of hope. Do you do the apostolic mantra and answer the apostolic works? You can't be your apostle, obi be sorry. What's what catch a bien tabodan? Yes, you are apostle. You are a fool, you are a criminal. Miss Sudia, what in tabodem, at your damn bar, you call yourself apostle, you are a fool. Now you're sorry for communicating sorry. Ah, now a rather free a poor man to my day. Or some could be a senior man, a year summer name uncle come a semper. What you say, more must say, Janoba. Now, or call now, so didn't one will be a solid. No, will be apostle no at Tia Solia. That's the apostle name. Now what? There be no what Tia Sonia back up here on Tia Soli Papa. Don't call yourself apostle. From how yourself. Ah, and fuck guy named Quantons, and you will be no. Oh, may say, maybe one to hear more. Oh, may slow, evangelist and Tia Soli. Ah, an evangelist be Tia Soli. Forget about them. The prophet suit Tia Soli. Oh, that makes let's say about you, and we're champions. You meet Chasso. So I say, me too. Oh, Pomo, me vibrant at the church. What's the evangelist in Tia Soli? And Tia Soli. Ah, or Chile for Tia Soli. Evangelist on Tia Soli. One way, Genomosia, prophet, apostle, and a pastor, and I said, or can you for Dia Soli in Naso? Or Tia Solia, it's Imagina. Now, Mammy Munchilo, your cast will be a prophet of a church. You are like a watchman. Anybody that now would you was so Kanya, or Kanya shouldn't we are the 90 years. It is our Kanya when are the 90. You are prophet, and I say you are watching the church, and I say, would you woman than all now? When you are associate who the influence by the radio as away neighbor, and let the church let them pray. So what you say, what church of pen watch we will see them, but okay, we are give we are the room for you will smart to put out the prayer mantle. No fire me from paying. Now what about what declare, what decree? What smart and who are deemed to be so about the sea at the end should you? But any refrag your Bible some your prophet. Odi for Mr. O maybe sour some. Odi for him fan a chess Odi 40 as well. O say, I ain't fan the Bible chess Odi 40 as well. O say me ba. What condemn evangelist? Me ba. Teacher and Tiasoli. Apostolic in apostle need yes, and need confirmed. Almost sorry. And I watch it as a pastor, prophet. Will pastor a church. Will pastor a church. It's almost to meet Tiasoli. Almost to meet Tiasoli. Yes. Now prophet to meet Tiasoli. Prophet to meet Tiasoli. I know the way who know or cock. Mamma on the days of Elijah. Elijah, Jezebel behind Elijah, Emmanuel Ganu call people to score share radian munyam. When you ready bomb putting walk up upon a snap upon a papai, na ushuru, a radessa frobra, or conne a ja, a start if you fall up upon so, or radessa froba, who do babina prada, who do babina a white d. Bible sina Eliati and Nikki to ever say, Elia, Oberpay Denwa. Bible sina Elia boom check as a raddy, mean quaming would do for a manca, a wovias, and answer baby out of my Babia. The Bible sina ready see Elias, Elia come on to. Unye me kwam di for maka na mo adi for 5,000 they are more mancher than you. So what you say? Engine eya baby or any of the schools of the prophets and then a divo ni be saying. So what you say? And then the divo ni be nkwasiafo ni bi asay na me adwuma. Na kire say what D40 asole. Me see D40 asole. And you know D40 asole. D40 asole. Sir, I'm telling you.
Itu be so chem say otabu won free nyame. Oh, me otabu atete nsole I establish no. Me kasa from the Bible. Iti wa ye wrong say what asole. Mama nchire so evangelist akosie wa oye wrong say what asole. Oh, mama nkasa nchire. Mama nchire awiye enye se wo hwe movie ana se movie wo hwe movie ana wa start ebekwa akosisi there bi. Don't judge the book by its cover. Bible say na se brade se mi mesi masafo na asamado apunu ntimi ntwim fa so da. Se efrerade a the foundations no fapem na oto ye ne se erade fapem a it will stand the test of time. Se efrerade a ensuba be snam so be sei. Aprada be papai ebe bubu adum nyinara be sei ase. Evangelist akosi wa de negoso kosko. Oh, mercy se efrerade. Me say se efrerade a se efro osoro nkwa na osoro aka se ebia kona kote na mirade metawachi a it will stand the test of time. Nti ade na wosa ka kire se evangelist ni teachers nti aso. Me say se efrerade a so ati ase ye papa ko se rade fra na me nyina ho en confuse me mahwefo. Oh, me say en confuse mahwefo. Do you know the work of an evangelist? Omo ye dey. Wa evangelist o ye dey? Me na minimo ahwefo hwe ntimi bisa wo. Mama nchire ade we ebia machifu adwin be wom na unse ene no asofo ne bebiri na akọ we wo enchire ade hwe se sofo ukọ we wo na jimi na wo jimi enkwase ade na obusu ya otimi ka kire elder kwa se firi aso yu na ko bi wa so hwe Hebron prayer camp or your elder of Pentecost or so what one what sin ne se erade so nko prayer camp na erade aka who am I to judge enehwe a tintim anti-grace of adumfa. The time of Pentecost ba Ghana or kuta or tontoma or nankwansu kosi an rade be china ne nchen oka nim say mabawa ko asase mu adumfa ko so erade be china ne nchen kire ne say ko asase bi nchen eoden odumfa sa story no obeka kire iti adenti na sia abeka kire say erade aka kire ne say Agradaa sole na sia no ai we kom nipa 15 ya show obekire evidence ade na wont me ngintum so no de nge eyenkwase asem woni sia wo problem ana ma eleke be ni problem ma nchire bibi me ba ha na ma pa ya boy atumitiri hwemani mu ma pa ya boy beti ma ya ne ba kire ena maka mani echi matutu mani echi mekuta poma wa onhwe meteretere mentimi ngeje Bible say ngeje ontimi ngeje nyame na ehwe Bible say ngeje etie fo se mo we nyame na ehwe me ba o se me ba ye ena odifo matete mani echi matoma no mapaya boy ma ye meti me ba ma ye meti dreadlocks ma ye no Rastafarian utimi unu atimi say yes akọ mere ni tutu mere ni teretere ukwa bebusa otirimu say akọ is he a true prophet of God ne kasa ne nyoma a wo ye kura na homaso ne dwani ahantan bi is he a true prophet of God? You judge me by my character. So what you say by looking at my appearance. What you say enche ni obi na ba be ka cho say we say e na obaji adie you must go and find out from the Lord. I dey see appearance enyana Me kasa na appearance nya wo. What you say me kasa nyoma bi nye but ye nyina wo rules and regulations. So when you stay in the rules and regulations of God, answer. One moment, akwala timi gwa say, sofo de mi hu ni yi o. Enso akwala timi hu obi o say, sofo, papa sofo, me kire ade. Wo person hu a true man of God am ankola nkanfo. Enkola. Enche rade de enkola ye enfato. Ya me kire o. Rade de enkola ye enfato man say, mummra mo ho ase. Na osura himemdo ye kese e yakola ho de oye kese enti sa wo ye say ya on the face of the earth why you say that enti rade be brewase see your boy wa ahye nkom keke o man no so yo oh ma unua me kira o eye wo se enye wo na waso dan ne na e bia wo na waso dan kabale se wo gina ha ka forget it me catch you say rade say e na enkom say rade e bu a see e rade say me kira o e na me bu a me tudi na se a kira o onu body otu sie se IGP pankra on me fa ne nko gina sole ho obi tutu fom ho na wa kire se nkola ahye ho enu so still odi for ka kire we dey papa dan pare sia one aba be ka se o maku nkola 15 to say 15 e dey say that's what I want you to say Agradaa sore na thank you we dey daddy me sire enkwase asem we nti na be se mra e wo Ghana ha me pa cho ma onkrofo nkofa no mo nko asore de mo
na ba bia ode nkola ne mu hye no onkyere na omuntutu no munyi nkola ne nyina emfam pi man na oman animu nti enti bibi sei ese fata that what you say ese fata enti we that we dey mesra wo say we di video we dia mo mun kofa no mun fa no nko na ba bia ode nkola ne hye no onko kyere na omuntu nkola no na oman adwene mu nche. So are you okay with it? Me yeah okay yeah. I should force one yeah okay. So what you say? See idea was onyankopon enye nkwasi asem. Enye nkwasi asem bi say there be. See ya into me can't tell say nkwasi asem. There be was onyankopon. Was see Awurade akasa chem. Odi for ne yesa to ansem no so what you say? And we dey ene hanu obasa na hosit what I say ahwefo ne ene omo ye de omudi nkomo and won so obi betena ne obi waste ne bundle and na waba YouTube so obehwe ade a na say ye di akoda bi e wo say ye ka asem na obi so tena se no say no whatever he or she is watching educative something that is being creative and say yakofa say be boat mu kebi na ede ya ka Debbie na me bi so ebiom no. Do you need something? On say I had to say, sa solibe tintima. I say we so obi fa sabi obi fa baby. E we say osofo no ye bibi ntu bon say osofo bi gitwe na ogidi pe ye say oh sofo we wa frem ene ye bubodi ebi mu asabi ebi mu eku ade ye friend say so Poloo hu ebi mu che na we on free nyame na we on ti say adena perception say osofo bi yeye ana wo gina there is always a thing ana a plan say ana feeling say asenyame adwuma ko obeye na wagidi ya wo say wo fa baby ade Bible say ewiase sudifo ne na eba no ne hwi ni menchen so ti ase echi ne bibi wo nchen dia na Awurade Satan ko Awurade nchen na mra no wo akonchi mo ka chen so be koto asore mi a me di wiase nyina ba de be sa wonsa Mamen can scriptures be. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Etifia sem osi esua e fata Kristo fu asofo. Subanya e fata Kristo fu asofo. Osi no kwasem ni se obi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma pa. Enso de se ohwefo ne se wo nya ne ho asem bi nka. Tie ni yi oyire ba akukunu na ni su da ho. Na adwene mu te onye ne ho wese ope ahohoye onim enkyerɛkyerɛ onye nsadua onye pupupupu na emum odwo onye atutumpe onye sikani bere odi onuara no fiesu yie ma ne ma ehye nase animonyam duro nyinaa mu na se obi ahunu ne fiesu di a ebe de no be nyankopɔn asafo so onye abefo na wanhoran anhwe obonsam atemu verse 7 de twato osinanso esese wona wotete ne ho ebo ne dimpa na wa ose na wanhwe ahohora ene obonsam afidi Ose onye okan word bi. Ose onye abefo. Onye unsa akotwe bibia. Abefo ye modern. O ede. Yes say. Ose eni kwanse a pastor eye modern. Any your pastor is na fake. Who you fake? La pelo. Who you fake? Pelo. Eje bo se mate. Only for you fake. Unsa mekenka ye no. Only for you fake. So what you say? Who you fake? Who you fake? Ose enye de. Bible say enye and what's that way abefo? Abefo modern. Abefo ne dey. And na yati asoli na ye use megaphone. And na ye use nyom and nyom ukwa asoli a home machine se go asoli dey mo no. E betuma cost almost 5 billion. Makochi asema brand. Asem ne bet nyom ne betuma cost 5 billion. Hey, se Bible say my enya abefo a. Odi for one kasa we fake. As about the business and now yes. There be a business. Unse cheche mu we ye enkyerɛkyerɛ papa. Verse 7 was say nanso esese wona wɔkyekye ne ho no boni dimpa na wanhwe ahohora ene obonsam afidie mu. Onye abɛɛfo na wanhoran enere ma menkyerɛ abɛɛfo no bi. Ene osofo the tablet ene scrolls ni agyan. Scrolls ni ayɛ de yɛgyae ɛne yɛde tablet yɛde yɛnsa ne nanam so ɛne yɛde ti aso de tablet ni fizia nyame ani die ne nyame asɛm we ase Bible no so ebete Bible na bɛde ebete me kuta me no kasa wana wani ekɔ na ate so bi ba na one me yewa ebete mate sɛ me ɛnu nti na ɔse sɛ wa hunu fie su di a ɛni kwan sɛ Bible so menye pupupupu me no ye pupupu abetima so Bible ma suan mu ba me ba me nka so ɔte ase
a respectable man like me now ban about me Bible you be careful. And yes me kasa. For trick here. There be me chire Bible ni che se mo ya be for the o pekwa bia ma ya fele se mo ya be. O there be enya befu ya befu no wo se ye chire mu chire. Se obi ye abefu a so ti ase ene osofo timi se wig nyina otimi kotu ne sofo ma me wig no de ase otimi bo Bυries ya wa so de no nam just look at it. Bible mi fa na Kristo ko se obi wig anu na ya abefu nsem me chire obi se Yesu Kristo de ne twem de enso ye hwe de so suan ntie ngoro wan suan na za ne mra ne yeni o na za ne mra de ye de o se what is written is here minim tie for se mate what ye ya soro ne ya de enti se o se osofo nya pupo na obekọ na osofo karat da ya timi tambo ne de twa obi ani ase hwe na no osofo yokobo aberewa ya sumi 62 years osofo insa na so se wam so why dey obu sam se why dey a video no wa bi ma me di twa ne ho frede aberewa osofo ate ne nsa bo na sum Bible say for anidie mu opani na wante nkwa na so ti ase na wa hu fie so ye bet na obetima gina a large congregation be 5,000 him say this is my church etie for mu mobu asem e na me bisa say I yet to say nonsense sorry na yatena. You always have to, I don't know, the bad side or the spiritual side of it. And I say, be brina the upset be to make her and a software didn't wash all cotton. Software or the be city be a juma. Why? I know we are some no but why is it so that I'd say a church will revive a big internationally or well recognized in the society? It has to go that way. Meme de minimum say ye wo ebi mu a Satan asra omo Satan asra ngo na de on sra mo Bible also say he is the only Jesus Christ is the only anointed one. It is Satan for oil no way na emra ya anointing Korea de egu Yesu na se wo asemi na se ya anointing Jesus na Satan onyina on no nto dwom e wo soro amen it owie bia na okosesa e de egu me chira yo e ba dwom bia beti ase so ti ase ene Bible say my nton ade nse na so foton ade wa so de Bible can one emphasis my nton ade na then are you a baby Christian? Oh, I might be. Yeah, I might be. So until the afro e tie for some matter so ti ase me kire o emno mo ton ade wa so de wan twen fia nkwa nkwohwe wo eji se wo so ye nyame sofo a Kristo ni buo ni ni die we ehon no mu di dwa wo ehon no na ene o mo ye den wa so de ehon no yesif no mu na ho nto o ye ale ho nko e die na nko no mu na ho nko o ye ale ne nko o se my house shall be called the house of them. My house shall be called the house of them. Men can't tell one now the only church member be me kwaso e tie for some matter make men castle some my house shall be called the house of prayer. Anyway, enkwasi ade e wa asore de. It is our bompaye na nyankopon aka kire ne say. Why na bompaye? We say my house shall be called the house of prayer. Now abosonso for bompaye. Abosonso for bompaye. O sa shock you, you shock you. Therefore there be me chira o divert. Me divert o. We say my house shall be called the house of prayer. Yes, our bompaye watene. Why dey? And the pabi irate the alpha the old children. Pentecost for nyumbi se kasama yanti wone tete fote wo ne wo sare ne so owura kasa re o se mate ni bi oba bi nyum oboy is it papa nyum mi re fi papa ni din eya ebi wa me te eni bi ene ne kasa chem se me nkoye eni bi nsu ti bi ba se me nyai konkonko me pa cho se o kasa kire me a ya wasafo se de mama nti woni yie pa enti the our voices eni bebre ebeba sorry na oni akwala ne nkoda eni no bebi so beba wa panim toto ya ni akwala wi nkoda e se fataw okwa kugu nwani mu ase bo se eni be ba kamo mama nsori uye wi ya na oni so atewani oh na se wa wani tua ana me ntimi be gina ametu mfutu mu atifu ani mi Facebook page sia kona ko hwe nyoma nyame asem adi egu ana se prophet Bernard Esia na hwe preaching dodo ni nyame adi nsem adi egu ba koto ni wetofo
ye or the bar or catch them some aqua boomidin catch them say me say it will happen ampa it happens enche wonuma bebre ba ewowa it has come to pass enya me na mayo so or the ade ni fam so na ba ye nje ni munyam sa ni mayo ye twenye ho enya me o eye mi wura na aka ube yunu na yunu be hia mefu afomanum so ti ase on the day of judgment enya no kan dia wo bi ka odi for na yesa akọ ensem no so no won say with mami Agradaa issue no I had to say coming to o kan sem bi say sanka wo so hye nyame adwuma ase no na wonye skanka wo te wa sorry that because why ya sorry inti mami Agradaa sebe scanner wanya and wetumi ate asori ne ntem as best by claim ministry ni so ni scan so a eden yo mate say nyam asori ti ayef na obi ate asori ne bi enye se obi a nyame se na doors enu nti na wo se ama asori tie no so ayef enye se odi tumi se ayef se tie ayef asa Agradaa ayef ama ne nti na wati bi kona ko wura mu are you ma me nchiro de wo why you ready so ni Satan be ko kopim so bi why you ready why you ready say when all the legions of demons be ko kopim so bi etie for be comment oh maybe so na through asema mama o si asori ti ayefo enyefo si am from the ministry na oma honhom prew na oma onkom say ne nyoma bi a wo kana enipa 2x4 bi ajiwadi na oma honhom pagya na akote asori kona akote ye the legions ni so gina o twen uduwa na bon say yes ebi abodam ebi ewu mpatuwo ebi kura ni afura ebi aso asia o monti asem bio se nyame amfo na patu ko ka che se nyame afre wa ba ku yoyo owo kumase a na odi toilet ire fini din kakra odi for gidin pa na odi toilet onu aba bonti be kan se nyame amfre no na eye miss call but o hwe de boys ni bi ye sofo ye difo ni bia eno no so pagya no ne church members oni mba ne half die at the church ewie ye ni mguase nyenye mo manfo ma race course ya me koya asori wo sofo bi asori sofo ni tukwan ko South Africa obae na ni prayer tower leader wanyi mo ma be 7 waso wo nso adwane e ma ni nyina ti aso si a wo ma ba be bed into the pastor echi mi busa wo eye nyame hom na frɛ o ananse wakono se the Bible ne ka se hum katere ene hum agimisem ena ama ne hom no so ena mo akwa ye bibi no busa ho Bible nso se Awurade frɛ wa odu be kwa wie papa shanti grace adumfa me chene so alma sore hwe Peter Apostle Peter Newman enim Christ Apostolic Church International me chene so alma sore obi obọ mpa mu oja firi suru ba obewu efe keke so ti ase odu be kwa wie papa na amaniye ni saa nyoma ni dia bi osemo mpa da amomre ho bi prayer oti ase mampa bon fufuru mampa boni wadua na bedina okon no de oni ya kono na mumu na de ona monamu osi nti bedi bachi a always work in the realms of the spirit so oti ase na waye nam ayesi aye den o ka kire Joshua so Joshua na ntime na ye deny nam na yesi na mema ma pam adam no ntemo san so ka kire Abraham enti sa wodi nyame achi na se nyame ampa ofrɛ ne osoro frɛ a miwura se ofrɛ no eye osoro efrɛ a ai ahwefo na meka jo se ai adwumadie eye Xposed trend we say we will bring you more into no wodi for ekasa no wo kan nsemu muotu nsemu mode mesoma ya madwen se mayire me to campaign ni me bisa ne ehinta se me bisa ne nsem we are not here to joke, we are not here to play, we are here for you to understand the messages that we are bringing you. Me ameka cho se me didi me koi ebro no me didi limu elikem kwame amega na me ka to se edwumaku aso ya se eye ni tufi se emfo bia ma ne bebo okin so so nyede ma from no mu ni undika so bom na yesa eto aye nsem so no me ko odifo aka chen so odifo we dey mean how bebre ye nua ekwapin Poloo emra sia kasa no wo kire se bosum na obubo edimbi bosum na Mame Agradaa akofa ne ebi ya gevon ene ade manti bi sane manti sane wase wakofa busum bi ade aba na saa busum no na me efia so asnega enso ekita saa busum ni bi ena wa initiate ekwapin Poloo ahyem na wa initiate ekwapin Poloo ahyem no
Ekrapin Poloo reason ti a person all divertical Christianity in ane say. Any call Islam in ane say. Your person is sacrificing a ban. Or do for us and so. Medawano ase. Seven previous son. Omukwa kwajo omoboso na milio. Who was uji to musena? Ekrapin Poloo ni first. Me kasa wakwa kwaje. Eji manu nsibone. Okwa kwaje ne boso na milio. So ti ase. Okwa kwaje na agbalagba. Okwa kwaje njuju na mingina ho. Ati ase. I was not present there. Emura no omukwa kwaje omunyoma anansa se mpo. Manu susu na so I stand to be corrected. Se mpo akwa kwaje mpo a. Me ni say se meka akoka no ho asem. So ti ase. Me nkokum kodi ni padudu eti nkokasa asem bi mu na me nkodi for baby. So ti ase. Ena Proverbs chapter 6 verse 16 eba. Verse 17 already see ochiri odansi kurumufu a ohu atrosem. Obi a ade na si na wonni ho na wo forge nsem na wo kagum se odi gu nani mu asa na asa wo de tanisi ni meji. Wa na forge asem. Oh, me so busa masem na me kasa. Okay, me too. So ti ase. It is alleged and answer si ya one de aba. One ka alleged though. When you alleged issue. Onu di we hu. Ena me hu Erade mi so nkyere me. Enti me say me nkokasa onu na semu. Enkodi ni padudu achi nkoye bone nkodane asem wani. So ti ase. O refo nsa ya ehwe nsa. Because efo ne nsa ene won nsa yepe. So ti ase. Se o kan obi hu asem a mani susumu na so eya hwe wano kasa yi. Anu edi nchiri di meko betimi du akoba bia a ojum ba bia enye e chiri bewi na pacho. So ti ase hwe odifo yo be se satawale hu nkomo se den ye wi afei na pacho oba bonti be ka se Erade hi chire no anka so nkoka enye fe ni huhum katere na obema agimisem so enji se asem si ye ono se na Erade na kasa. God has not spoken to me yet. Me metina expose ye sam me kasa se me nso Erade na makasa se Debi ye nya ade sa Erade nka nkire me omie mani ma me hunu enti bi me tinsi asem nim e me kasa eye nokore. So ti ase I stand to be corrected ye be hwe no akonkon ho de minim na me kasa konfo Agradaa Erade na pa no so be na adwuma eno pe na minim. I don't know about if you are so asne gane wo mo ho far from that. Inti me be so far from that no. With this youth and a man amabano. E no krese omonam na ye fe be slave queen no omonam ni nano. Do they go to the fetish to receive power to be able to attract men or to get fame or a dimpa no mbenyeska e wo ho? There is one day bia that was 2018. Na koye prophetic prayer ministry program aba na nufia na member ba akoto a nufi oba na oba be hwe Erade ni mu adom ena Erade ka che me se men kan che ne se ade nchi no obi kunu na mbosom so oba chena me ni mo start kasa me se maame for so Erade si mi musa se ade nchi na obi kunu na mbosom so na maame hwe manim Erade si ade nchi na obi kunu na mbosom so the parents so Erade say ade nchi na obi kunu na mbosom so am ka chen se ma we mu ama se ma me sori eja o me walk out o se da minim so de o ka nokore eye nokore na de medi nti na hu ma me na obi an kan to se we sile queen me kasa me de nyame asem tenetene no e ma o ma ne nsa so e ma ye deliver na no kwampo de no kwanya asem ketwa e na nya asem wa enchi e wo ho me mfa ma ni hu so mo kwa akoye but e wo ho what our witness at where we pray and as baby abi nyame mabọ mpa na meka me nkoka obi dia me minni into omo ye celebrities ana ebi mu so omo ba omo ye upcoming celebrities omo ye celebrities ana omo ye upcoming celebrities omo be true so do they go and find means ways and means to make money because say aba celebs na ebi mu ye omo to enti eto na ye udi weni hu a do they do something a bit catch you like they want some name fame and you be na be a service see hu a what should I say o ma koye ni na ye say Ekrapin Poloo mfa ne banya den
Embambeji embambe trust also oko diverted to Islamic. We wa wo ba. Yes, if I never be yes sacrifice for the Bible man boso de nebeko. Awo ya ye oba se pai ase de tie. Obi kwa the blade and as a kind of pai na se ansa na akwala wetima chim. Awo ya wo boso me nkro ba. Na beti to ba emfia ekuapim Poloo ni ba ye di. Nwa kobo so se se fa ba sacrifice nti wo divert there bi. Ye mu obi mu ani mu asesa ye mu obi mu twinsa. So ti ase ye be ya meka quotation ba ko Luke chapter 6 verse 31. Ye on person obi be ye on memfa ni obi ba. So ti ase na bia okura wasem we be kikira to so no kwa e chenkuro yi. So ti ase enti bibi koso na bibi ba ne sa e ya very careful. Ugu obi mu ani mu asia memfa unsa ni nyina mfa hu no so se de ore nipa boni da bi. They are celebrities wo mo yesa. Me de me hu wo mo da. But what I encountered at where we pray in America. Enti obi a wo yesa eni obi nsu anu nso oye pefe but owoto. Why no to aye ne nufu e na ode chi empanimfo e ma only on with wo mo money. E dia making no ebi ti se Moisa Budon. Ne was asachira eno ko ye hu ni bawu. So what you say enioma na oye ye na no ano no Bible say wo be ya ba akopem ne baba be dan ye dum si wanim entu ba akop encounter on na de nyanche no on hwe efia so asnega oh me patron me ba o obi ni oni obi nya issue a ha o sene Bible can be say entu empre me kan empre ho emu aten embu atana entu me kan nya bibi no ono de obi ni nya issue no pra osi busum so a ansa no obi be ko obedwe wo 2 3 ansa na wakọ no onu de pre owo ho enya yen so gina social media o mbodua hu se she owo bibia ni nan gina so in case of busum sembi ase na si ya aka no ebi wo because as if she is happy doing that life me da was Mr. Elekem na ayemani so na yema ho a Isaiah chapter 57 making kind scriptures na we believe in Nyame asem o person hu bayifo ba see eni edi hu so bi kuta bayifo ana se obi ye bayifo Isaiah chapter 57 verse number 3 eba echifi asem o man ne bra bone obi obodua bia ye bayifo ba ana okuta bayi obi a osai aware bia ye bayifo ba ana okuta hu fi atini eya na ade we ya ye kenkan a eya na emu owram ni mu ewumu eya yi obi obodua biara eye bayifo se une evil spirit ade na be free nsu e de snap be wu odi nkuhua be boso akum nua Mr. Aleke mamen kenkan no matifo nhwe Isaiah 57 verse 3 eba osna mo de montwe mu da oba bayifo ma tie de o kan so so aware seyefo ni odwamamofo asefo ote aware seyefo ani odwamamofo de the legions of prostitute wawofo wasefo nyinara entihwe maami abon de de tag no ena na beda social media si edi ni matrum ana meboa odo ankasa yekoche no se onu obi kunu ema eyedai ena Bible no so ka se oba bayifo ma aware seyefo asefo ani odwamamofo asefo wan na mogro na wan na mo kire monum ose eno eja mna to ne atorofo ma ne mo na verse 5 ose mu amanu su yasie abosumunnua ho enua fromfrom nyina se na mukunkum mofra esubo nwamani abotam papa yase enjwe enya na me kiro yi o emna mi wura e kiro scriptures na me ni wiase so ti ase enjwe walk by the scriptures obi obodua bia e bayifo me say me mo ni din so ti ase obi obodua bia ye witch obi odi nse gu form e kanche e frɛ no ma bia e bayifo abosumfo kwa ya bayifo na obi a oye obodua e bayifo a ene rade nso kan the same quotation na Isaiah 57 erade me da sepa Isaiah 57 verse 13 osi wutie mu a ma wa bosum empemu a waprapra abo ano no enyew emframa ba swa wo nyina akọ eya etoda na u go into your trials time one
ya tie wu fra aboso na akọ mo nchen so mo mo awo no mma me yimfiri musuo ehọ na ebe hu say yes so what you say enti mpanimfo won se bi o mka se kasem koduru e ma esum nto da e ba akoto okwa ahwefo na me catch you say aha aye Xposed you say no Ghana and beyond na say my Jimegwa ne e church and same say on Xposed trends we said we will let you know more. And what are the more that you have to know? The things that are trending, the things that are going on in this country. In Selma Etriko Bremani Nano. Yen yeba potwen den e de abrem. Yeba twen aben odifo. No de na sema yeden etwa to ayeden amaye ibia atwaso. Odifo menua e pese odi wo last word eto amaye. Medase ohu ade wi kutami opese uwiase unya asundue na unya ahoto na unya bambwa fa papa we menhwe osofo kwase ampani bi ene osofo bi a wagimi ene odifo bi a wabodam koto bible study the scriptures mampaibo huhia afei o kasa hwewano kasa yi isanse Psalm 39 verse 1 eba o se enkamene wa me de nareka me de padlock be soma no na musuo bi a eba bi a aba be san me ho akọ mesrew esum ne han eni twaka ede ayonkofa ena abosonsonfo ene asofo ewoye mesrew emre ba bi a yede wo wiase no emu ayehu ba me de mmojifo bi efre Nazareth ne ba Yesu Kristo a obetimi de wasie yi enkoku obi hu fi na sebe de eche so chense a ma so de ka kire obadwamanfo no se hweyie wankwanko ye bim na de so chei a ma so edi am de so prophet Bernard Esia Holy Ghost and Fire Prayer Ministry oba we ene ye de che ho empaibo ni nyame asem ni akonkere untimi di amen ben hokora baby ewo Abeka Market bus stop ho obuduwa bisase oko Old Eleganza House obuduwa bisase oko Old Eleganza House from number we so yantwetwe nkomo 0249 631876 0249 631876 peace shalom bye bye na meso me jesu ade ama say peace shalom bye bye and semene de odifo akabebre wakasa bebre ede atwere me amedi dwumadie ebro no wo a wonim wonua bema limo elikem kwame amegan wobetumi aframe Efokent on Facebook Efokent Instagram Efokent bebi a wobehwem bia no me wo ho what you say na aseda enkoma me cameraman ba kope Jamson the Jamaica ebufo no ebakra me de beche no na me director ba kope nana yeboa asante bema idi me se latenia wonte late na me nso de me ka kire wo se benia wonte aibe na nso makwadi mu Apache 1 ba kope mia me no aha Xposed me se like comment na share that send nunua nenkasi ebehia na nso makramo bye bye Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo age womo atum ne true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda